Dragi tate, Jumes Beni se Hrvoje, la teta Nadani ai Beni, toți noi ne jucăm, ajutăm alu Nada și alu Damian. Am totul și scruzarea aceea și nu ne învățăm, în școală mi e zabavno și mândru. Kad sam ja tužna, ona me razveseli. Kad nije ona u školi, onda je jako tišina, a ponekad mi fali, jer je dobra osoba i uvijek je smiješna. Volim dok me naganja i onda me tuče sa metlom. Prije smo skupala radili zadaće, sad više ne, jer živi daleko. Moje biološke djece, imam 3 djece, 2 kćeri i 1 sina, a udomljeno djece imam 4. Znači 3 su muški i 1 je žensko. Obitelj mi je Damjan i Nada. Mama mi ostavila dok sam bila mala. Moja se obitelj raspala i onda sam bila kod tate. Ja, moj brat i moja sestra druga. I ja, tata i tata se brinu i baka za nas. A baka više nije mogla jer je bila stara. I onda sam išla kod Simone, naše pedagoginje, i rekla da želim o tom. Kad je došla socijalna radnica, išli smo na razgovor o socijalnom skrb i onda smo pričali. I onda nam je rekla da ima jednog udomitelja koja još nema djece. Udomitelji su naši bliski suradnici, mi ih volimo nazvati kao naša produžena ruka, jer bez njih mi u biti ne bi mogli brinuti i zbrinjavati djecu. Udomljena djeca u Centru za socijalnu skrb dobivaju sveukupnu podršku stručnog tima. Imamo, stručni timovi se sastoje od psihologa, socijalnog radnika, socijalnog pedagoga, pravnika. Osim udomljene djece, u podršku stručnog tima centra dobivaju i udomitelji. I tamo onda imate te edukacije kako se mora ponašati prema djeci, šta sve treba dati djeci, kako treba odgajati djecu, kako morate postupiti, šta sve morate, isto kao prema svom biološkom djetetu. Djeci jako puno znači što imaju nekog ko se u tom trenutku brine o njima. Međutim, treba se uzeti u obzir u to da djeca imaju svoje roditelje do kojih im je jako stalo. Oni vole svoju mamu i tatu bez obzira na situaciju iz koje su došli. Tata me češao ujutro kad sam išla u školi, napravio mi je frizuru, onda se ljutio jer nije stajala. A sad kad sam došla kod Nade, Nada me ošišala kosu i onda sad stoji kosa dobra. Mi moramo njima pružiti prvo što je obrazovanje, topli obrok, topli dom, ljubav, svoj krevet, znači podrška u učenju, o ponašanju, kako se mora ponašati, kako mora poštivati druge, kako mora on nas poštivati, kako mora oni sve to shvatiti da ono što nisu imali kod kuće, da sad imaju i da moraju oni to propušteno opet sve iznova kao učiti da shvate šta je to obiteljski dom. Nada je dobra u šivanju, jako dobro šiva i baka isto slađena. Jedan put mi je šivala haljinu, isto, ali više nije za mene. Ona je bila plava, puno ruže su bili na ramenici. Teta Nada dobro peče kolače, dobro peče čupavce i palačinke. Sve dobro peče ona. Imaju svaki svoj zadatak, znači pomaže. Jedan
bilo šta rade ili popravlja svoj krevet, drugi počisti smeće, treći možda nešto briše, četvrti donese drva, uvijek je kraj mene, uvijek mi pomogne što se tiče sušiti odjeću, pospremiti, suđe prati ili brisati, čistiti. Pjevali su, igrali su se graničar, još skrivača s loptom. Kad sam došla doma, još se smijala za Hrvoje, mog brata Hrvoja, jer je napravio nešto ko Ronaldo. Znaš, kad da gol, onda se smijala nada. A njima još mnogo toga treba i objasniti, i pokazati, i pričati. Teta Nada mi je rekla da kad budem velika, da završim školu srednju, da završim školu i da budem marljiva ko ona, da ne pustim školu, da budem ko njezina djeca, dobri, marljivi. Roditelji moraju biti jedna podrška, jedan uzor djeci. Jednog dana željela bi da budem sa tatom, bratom Hrvoje i sa sestrom Kasandrom, da budemo sretni, da se zabavljamo i da opet živimo. Tate, bezastici se nudu bujat noj, jer noi aiștien buni, îți place fata te mirsada.